Umkhandlu wenkolo yama-Muslim usucele amakholwa ukuthi ahambisane nemithetho ezobe ibekwe ethempelini okukhonzelwa kulo kanye neye COVID-19. Lokhu kulandela isimemezelo esenziwe uMengameli wezwe izolo nalapho ethe sezizovulwa izindawo zokukhonzela ngaphansi kwesigaba sesithathu se-lockdown. Bekhala ibhungane emasontweni kusukela lelizwe langena ku-lockdown. Njalo ngolwesihlanu abenkolo yama-Muslim bayaye bebe nemkhuleko eheha izinkulungwane zabantu. Kepha-ke kube nzima kakhulu kulezi nyanga ezimbili ezedlule njengoba bekuvalwe thaqa yonke into. We here in the Western Cape call upon our community to be responsible in reference to the opening of mosques and to take all the necessary precautions, as we are aware of the fact that the epicenter of the pandemic is in the Western Cape. Ithempeli lama-Muslim eliseGatesville lingelikhulu kakhulu eWestern Cape, kanti limumatha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu. Kepha njengoba sekuzokhonzwa ngaphansi kwemithetho ethile, kuzomele besehlise lesi sibalo. We are looking forward for the reopening of the mosque with the necessary precautionary and protective measures. Abenkolo yama-Muslim bebebungaza i-Eid kuleli sonto nokusho ukufika ngasemaphethelweni kwenyanga iRamadan. Kepha-ke bekunomuhluko omkhulu ngoba bebengavunyelwe ukuthi baye emathempelini njengoba lelizwe lisaliswana nokubheduka kwe-COVID-19.